السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل من أفضل أعمال القلوب التقرب إلى الله بالمحبة، وجعل اتباعه عز وجل دليلا على القرب منه وحبه. أحمده سبحانه وتعالى حمد مخلص يرجو رحمة ربه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إخلاص أرجو بها النجاة وأتوسل بها لحبه وقربه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الموصوف بالعبودية، والذي عرج به إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله والطيبين الطاهرين من صحبه، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه ودربه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال أيضا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Wastin hakasanglit iban kapuji famahasutsi Allah, serta salawat iban salam pajungjungan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na mga kasahabatan niya iban sin ahli kalwarda niya. Ummat al-Islam, pagmabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pataptapan niyo in pag-iman pamaratsayan niyo ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Dihilan kamu tumbas sin Allah ta'ala din ha rahmat niya. Dihilan kamu sin Allah ta'ala din ha rahmat niya tumbas lipatun makaruah. Serta ampunun kanyo sin Allah ta'ala yung mga pardusahan niyo. Bunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala sangat mga ngampun iban sangat baying ulungon. Jari niya mga palangbungan na mga agama Islam, indayin hasalingkat-lingkat iban sarayaw-rayaw na, hinangun sin tiyap-tiyap manusia labinain mga silabar iman, in hinduan, panduan, biatun nila in ginhawabaran nila, sin maglasamatan fa Allah ta'ala iban pa Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab hakarna hawaita sin nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Kulang labiha makna banda sin nabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in manusia sarta niya lundang panun niya atawakan bunyog niya in hisiyusiyo na in kalasahan niya. Naramikyan indayin ha mga salingkat-lingkat na pagpatampal sin lasa. Amo na in pagtawagon lasa
di sadya tumugtob doon hakabtangan, di sadya tumugtob hahimumungan, sumagawa lasa, amuin niya ang gautaan, nagmamanyatakan kita, atawakan di maragbos hagin hawabaran. Kita bakaw, inkahalan sing kita nyo diha dunya, bang upamapuntaon mano siya magbuwal in siya malasakay mo, sumagawa piatuptup niya sa jaroon hakaptangan niya, di mo ka na naman, in pag-ianon niya lasayaon, agad san wayroon buggat atawakan wayroon datuod kapus paidaan halga niya. Sa adapon bang inmano siya, minsan kulang imbis sara niya kay mo sin siya malasakay mo, sa yaon mo kya na naman, yaon mo kikita, yaon di maragbos nagmamanyatakan hakin hawaparan niya, in paglasan niya roon kay mo, tan tutuod, dihilan mo yadto atawakan, karihilan mo yadto halga, in paglasa pagbahasahon niya. Naramik yan mga palanggungan na muhaaga ma Islam, bihad turay sabing kahantang, intungod sin paglasa pa Allah Ta'ala, iban panabin niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang nato kira-kirahon kita-kitaon, mataot sa mga manusia, in nagbuguwalin sila mala sa pa Allah Ta'ala, mala sa panabin niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sabang mo kita-kitauning kahalan, in piil nila, agon-agon di mag-atap iban sin kabtangan nila, sin bahasa in sila mala sa pa Allah Ta'ala, iban panabin niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Narin hasabab yato mga palanggungan na muhaaga ma Islam, aun pangilahan sin kita niyo, amuin maiyan na to, tanda, apabila kakitaan, iban ka na naman na to intanda ini, maiyan na to, sin wala sadya to'y timugtop hakaptangan niya, in pagguwal niya lasa pa Allah Ta'ala, iban pa na rin niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In panagnaan din ang mga tanda ini, apabila bang mukabakan na, in ginhawabaran mo, atawakan kakitaan mo na in mano siya, yaon na roon di maragbos kanya, in pagtawagon pagtaat sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na roon di maragbos kanya, in pagmalilla sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in pagbahasa hunta, pagtaat sampurna, yaon na roon kita mo kanya, yaon na roon kita mo hagin hawaparan mo, in kataan sin pardaakan sin Allah Ta'ala, iban sin kataan pardaakan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, damikyanin kataan sin tiyanglangan niya, sin Allah Ta'ala iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iyaon na roon di maragbos nagmamanyatakan kayo. Hafarman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ati Allah wa ati'ur Rasul. O kamu mga bar-iman, pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, iwan pagtaat kamu pa Rasul niya, hambuok ini pangilahan tanda dakula, sinin ikaw yan, matan na in paglasa mo, fa Allah Ta'ala, iban pa nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Habayta sin Imam Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu, in aghniya za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah, fabtalahum Allah bihadhihi al-ayah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Longsin Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, nagbansag, nagguwal in mga manusia, bahasa huntain sila mala sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rain hasabab yadto, tiyukas sila sin Allah ta'ala sin ayatan ini. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, baytay sila ya Muhammad, pamungan kan nila, bang upamapunta in pagguwal nila sinlasa nila pa Allah Ta'ala punan, matutuod, bukon sadya timugtop hakaptangan, na suway sila magad, magtaat maunkay mo,
na rin hasabab yadto, mahinang sabab in pangakari nila kaymo, in pagtaat nila kaymo, ikaampun sin pardusahan nila, iban sin hikalasakan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga palanggungad na muha agama Islam, di makaunsinakal pang tabis-tabis tahon, in mano siya magbuwal mala sa pa Allah ta'ala, sumagawa, wala nagmamanyatakan doon in pagtawakon niya sa hagin hawabaran niya. Sambatan da sin hambuok magdaraman, ta'asin nabiya wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nagpapatampal kaw sinin ikaw mala sa pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang isap kita uning kahalan mo? Yadturay sab ko nagmamaasiyat pa Allah ta'ala iban pa Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Narin hasabab yadto in partala pagtaat iban sin pagmaasiyat, di tuod makapaghambuok in dua partala ini. Di tuod makaunsin nakal, na bang in kiaunan sin paglasa mo, panabi Muhammad iban pa Allah ta'ala matutuod na tawakan bunnal, natumtuma in tao malasa maun pakalasahan niya, kawakan niya in ginhawabaran niya, sampurna nagtataat maun pakyalasahan niya. Damikyan, man yadda'i hubban nabi walam yafid min haddihi fasafahatun wa hura'u, falhubbu awwalu syartihi wa furudihi, in kana sadikan ta'atun wa wafa'u. Hisiyo-siyo in nagguwal in siya malasa, panabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay na in Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa isab, wala nagmumpa at doon kanya, in panghindo, in pamando sin Allah, in pamando sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in pagguwal niya sin lasa ini, karupangan natawakan wayroon kapuspaid dahan niya. Sabab tumtuma, in syurut atawakan syarat, iban sin kawajiban sin pagtawagon lasa, bangin kiaunan sin paglasayan bunnal, nakawakan mo in ginhawabaran mo, in ikaw nagtataat sampurna, iban sin timutunay sin uno na pardaakan doon kay mo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Nabi ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, mga tanda pangilahan sing kita. Amuin mga mano siya, wala na timuptop hakabtangan nila, in pagbahasahon nila la sa pa Allah ta'ala, iban pa Nabi ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apabila bang in kiaunan sin Allah ta'ala, iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dain hapagkatan pagkaradyaan niya, iyaun na napapauna niya, in kabayaan sin Allah ta'ala, iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa in kiaunan anak niya, minsan pa in kiaunan asawa niya, minsan pa in kiaunan pag-usahan niya, atawakan uno-uno na, di nayadto hikapagang hikatarasawakan niya, dain sin haamuin mapauna niya, in uno-uno na in kabayaan sin Allah, iban kabayaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam doon kanya. Hanggang minsan in Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, hinako siya nag-agat-agat iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tagha, yulinan in liman niya yambit siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narin hasabab yat tulong sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ando kailu hawak tumani yambit ako sin Rasulullah. Wala ko kapagangi in ginhawabaran ko. In nakapamunga ko pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innaku labi ako malasa maun kayo. Pagdungog sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amurain agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya, ya Umar, mabiyadinin la sa mukha ko. Uno, labi rin sin halasa mo, anak mo, laung sin Umar, huun ya Rasulallah. Imahuli na nga suko nagbalik in Rasulallah, ya Umar, mabiyadinin la sa mukha ko, uno, labi rin sin halasa mo, ahli mo. In jawab sin Umar, masihuun ya Rasulallah.
pangasubuhi katusin Rasulullah, uno ya Umar, labi mo ako kalasahan, din sinhapangalta mo, innagisin Umar huun ya Rasulullah. Hinapusan pangasubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno ya Umar, labi mo ako kalasahan, din sinagin hawaparan mo. Pagdungog sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, nangannal siya hang kasasaat, sarta iman sin aginiya, takad na akaw ya Rasulullah, hatungot sin pangasubo mo hinapusan yan, na ando magmaap kaw, labi ko isab kalasahan ng ginhawabaran ko rin sin kayo. Uninakikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, la ya Umar, ya Umar, ayaw long niya ya Umar, sabab mayta, di masampurna in pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hingga tumaimbabaw in lasa mo marikako, din sinhagin hawabaran mo. Long sin Umar radiyallahu ta'ala anhu, pagdungog di hakabtangan sin Rasulullah, limayo siya hang kasasaat din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta na nali-tali siya marayaw, ampa siya nagbalik maun pa Rasulullah, iban na sin pag-akin niya, ya Rasulullah bihaun, labitan na kaw kalasahan din sinagin hawabaran ko. Pagdungog sin anak sin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, us siya miyat to kan ama niya iban sin akin niya, ya kaw ama ko, unulong niya insimod kay mo, atawa kanuno injimato kay mo, mahikaw nagtaradyo sin kabtangan mo, baying kanin panagnaan, iyan mo pa Rasulullah, hawak tumayan, iyasumo niya kaw, bang uno, labi mo siya kalasahan din hagin hawabaran mo, in jawab mo kaniya, labi mo kalasahan, in ginhawabaran mo din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na uno innahin ang sabab ya kaw ama ko, bihaon, nagpamahalayak na kaw, sinlabi na kaw malasa pa, Rasul sallallahu alaihi wasallam din sinagin hawabaran mo. Unin akisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu pa anak niya, ya kaw anak ko, tainghog ko marayaw, dungog kaw, hawak tumana ko ya sukusin Rasulullah, nalibayo ako hang kasasaat sarta nangan nala kumarayaw. Iban sin nangasubo ako pagin hawabaran ko, ya Umar, hisiyo in labi mo kalakihan, hisiyo in labi makatabang kay mo ha adlaw mahuli, dain hasiksa sin Allah, dain hapaminjala sin Allah ta'ala, unugin hawabaran mo atawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narin hasabab yadto kyaratan ko in jawab yakaw anak ko, labi in hajat ko pa Rasulullah, labi siya makatabang kako, dain hakasigpitan adlaw mahuli, dain sinhagin hawabaran ko, sarta kya tumtuman ko in kiaunan ko, in ako asal, bakas halawm katigidluman, bakas halawm kalaungan kaanyayahan, sumagawa, yaw na ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, din hatampat yaon, diya niya ako maripapamando pahidayat, sampurna pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa informan sin Allah ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasabaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Pamungan kan nila o Muhammad, nawang upamain kiaunan sin kaamaan nila, iban na sin kaanakan nila, iban na sin kaasawahan nila, iban na sin kakampungan nila, iban na sin mga alta amuin na hasil nila, tipon nila, iban na sin mga usaha amuin mahanggaw sila malugi, bangin mga pagkaradyaan yaon, lumabi na, inlasa nila mga pagkaradyaan yaon, dain ha Allah Ta'ala, iban na Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, iban ha pagparang sabil, ha pagjihad hadan sin Allah, napatakaran na sila sin siksa, sin paminsana, sin paminjala, sin Allah subhanahu wa ta'ala dumatungkan nila. Hakaroon na in Allah subhanahu wa ta'ala, di tuod siya tubunyok, di tuod siya manghidayat, habang manusia, gimuguwa hapagtaatan pa Allah ta'ala, iban pa Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naramikyan niya mga palanggungan na muhaagama Islam. Indain ha mga tanda pangilahan, atawakan,
maiyantain manusia, wala na timutog. Doon hakaptangan niya, impagbuwal niya lasapa Allah Ta'ala, iban pa Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bang in kamatauran, atawakan in katibukan sin waktu niya, daran niya na tiyutumtum in Allah subhanahu wa ta'ala. Daran niya na biyubutang halom sin atay niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan kidyut kuhibal niya, manahot iban sin maaslag, nakatatapok iban sin nakatatampal, kikita sin Allah ta'ala. Kakasaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sa kaula-ula, mapanduga na siya, hamanga kakahinang niya, bat inyaun, kay ngatan-katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paadapunin manusia, inguwal niya in siya malasamatan pa Allah, pagsakalirik katiyo-tiyuan, bang upamapunta in kiyaunan in kahalan niya, yaun siya halawm kasipukan, yaun siya tiya isa-isahan, habistahan niya, wayroon makakitakan niya pagkahinya manusia, wayroon makasaksikan niya, kumawas siya huminang maksiyat, tanggal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadya rin ha mga manusia, biyahinin kahalan nila, pagsakali rumatuman sila paadlaw mahuli, ando kaylo wayroon mahasil nila karayawan. Wayroon mahampit nila rin ha mga karayawan, tiaglugtuan nila riha dunya, hakar na mayta, hakar na inkatan sin karayawan nila, hinangun biya paukpok, biya sin amuin, lummi, sibi hanglop yaon, lawaun kan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawayta sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. La'alaman na akwaman min ummati ya'truna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihama tabida fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Ibut mattan sa pahan ko pa Allah Ta'ala, agisin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ibut mattan sa pahan ko pa Allah Ta'ala, aun kaingatan ko rin ha mga tumpukan sin manusia. Dahil ha mga ummat ko, dumatong sila pa adlaw mahuli, nagdarasin karayawan sin pahala pialag bubud. Sumagawa impahala nila yaon, hinangon biya sa paratihanglop, pukpuk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw sin Thawban radiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ando sipatan kamo in mga manusia yan, bukisan kamo in pagkatao nila, hasupaya in kami makaanib, di makasingod sing kakahinang nila. Unin hakikan niya sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ang paadapon in sipat atawakanin kaagi-agi sin mga manusia ini, na in sila ini biarakan niyo, biarasin gimpaisan niyo, in sila ini pang waktu sindom, nag-iibadat day sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa na sadya in sila ini, apabila bang inkiaunan nila kaya isa-isahan sila, apabila bang inkiaunan nila yaon sila halawm kasipukan, apanali nila mayroon na makakita, makasaksikan nila pagkahin nila manusia, ando kaylo di na sila mag-isarwa, kumawas na magtuloy huminang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lupahan nila, inyaunin Allah ta'ala, ikitain katan pakaradyaan nila, kaya ingatan ingkatan, sinkityot kuhibal nila manahot iban sin maaslag. Ang kansalong sin hambok imam, ifarkadas sinji rahimahullahu ta'ala anhu, innal munafiq yanzur, idha lam yara ahadan dakhala madkhala as-su' wa innama yuraqibun nas wala yuraqiballaha subhanahu wa ta'ala. In kaagi-agi sin tao munafik, in kiaunan niya yan mangjaga-jaga, manatap-tatab, apabila bang hatataban niya wayroon naman siya makasaksi, makakitakan niya, umawas na siya magtoy huminang sing kakahinang sakulaat,
langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tiyataw niya halong sin panali niya, in jagahan niya, in pagkahin niya manusia, habang biya diin, di siya kasaksian sin pagkahin niya manusia, sumagawa, kaya lupahan niya, in Allah ta'ala, kaya ingatan, in katan kahalan niya. Ramikyan niya mga palanggungan na muhaaga ma Islam, in dain ha mga sampurna, maiyanta, in kita, nagmanyatakan na inla sa tapa Allah Ta'ala, bang hakatan sin pakaradyaan ta, iyaon kita wala na buwugto, hapag sarang sukulan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumiban sin adlaw, kabakat mo yung ginhawabaran mo, nagsasarang sukul kaw, hakatan, dirihilan kay mo sin Allah Ta'ala, sibu ramay mo, sibu ramapait, sibu ramatiyo, sibu ramataod, atat kala inyaun, amo yaunin dirihilan kay mo sin Allah Ta'ala, tap-tap, indila mo, iwan sin pangatayan mo, nagsasarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa bang tabis-tabis tahon, mga palanggungan na muhaaga ma Islam. Bang tasadya tali-taliun marayaw, hambuok nikmat, yanughara dihil kay mo sin Allah Ta'ala, bang mo bista-bistahon intaod sin kamumpaatan, makawa mo hahambuok nikmat yaon, minsan pa inkiaunan ta, amo insambatan, mitom na intuktok ta pag-ibadatan pa Allah Ta'ala, bang tasadya tali-taliun, agad di yad tuhi kabayad ta, sin uno, sin nikmat dihil kato tanyo sin Allah Ta'ala. Sumagawa minsan bihad to, amura impya ngayon sin Allah Ta'ala kato tanyo, indaran, iban sin tap-tap kita nyo nagsasarang sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rin Nabi Dawud alayhi salatu wassalam, natungkad niya in pakaradyaan ini. Rain hasababyat tunin akin niya, long sin Nabi Dawud alayhi salatu wassalam hakabtangan niya, Ilahi, law anna likulli sya'ratin minni, lisanayni yusabbihanika al-layla wan-nahar, ma qadaytu ni'matan min ni'amik. Ya kau Tuhanku, bang sadjalong niya intiyap-tiyap bahibo ko inipapanjarihan mo duwarila. Hakarna magsarang sukul na sadya kay mo rumiban sin adlaw, ibot sa pahan ko makasaksi ako. Ri payad to makainihan, in makabayad ako sin hambuok nikmat, dahin ha mga nikmat, kaya anughara mo marika ko. Rin sa babyad to mga palanggungan na muhaaga ma Islam, suway tapaunon bang bunal in pagwalta in kita malasa pa Allah Ta'ala, suway mo kabakan in ginhawabaran mo, in ikaw mabugto hapag sarang sukulan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramikyan, in ha mga tanda pangilahan sing kita, apabila ray sa bangkabakan mo in ginhawabaran mo, di mabugto hapag zikir, di mabugto hapag tumtum pa Allah Ta'ala, iban hapag salawat pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Habaytasin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, wasabbihuhu bukratan wa asila. O kamu mga bariman, tumtuman niyo in Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinpanumtum sa taod-taod, sinpanumtum sa laksa, sarta pamudji pagtasbih kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dumiban sin adlaw. Hakarna in manusia, bang siya mabut na palawm sin surga, ahadlaw mahuli, amo inyaon na siya, makasuot palawm sin surga, habayta sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, laysa yatahassaru ahlul jannati, illa ala sa'atin marrat bihim, lam yadhkurullah. Tao surga na, sumagawa in agisin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wayroon pagsusunan sin tao surga, buat malaingkan amura in hambuok sa saat, hambuok waktu lima baydoon kanya, in nalupas siya nagdikir, nalupas siya timumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mayta, bang sadya in waktu, amo innaligap siya, kaya panumtum niya pa Allah Ta'ala, hikaganap patoy yadto sin darajat niya, makajari patoy yadto tumaas in darajat niya, halawm sin surga, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan, habayta sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, akthirus salata alayya,
فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. Habayta sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kulang labi hamakna sin hadith niya, ando patawran niyo in pagsalawat marikaku. Labi na in adlaw tanyo bihaon, amuna in adlaw jumaat. Adlaw subay paglulumba-lumbaan sin tiyap-tiyap par iman, bang biadiin tumaud in pagsalawat niya pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hakarna mayta, hakarna agi sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Habunnal to din Allah Ta'ala aun pagwakilan niya hambuok malaikat. Yaon doon timutungod cimajaga. Timutungod hawno hatampat kubur sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agi sin Nabi Muhammad, apabila long niya sumalawat marikaku, in hambuok kusog din haipon ko, mamung kako in hambuok malaikat yaon. In nakikaku sin malaikat, ya Muhammad, bunnal tuudlong niya hikuan, amin anak hikuan yaon, si malawat kay mo hawak to ini. Allahu Akbar. Kalagbuan dakula. Sabuton ingan mo, iban ngan, sin maas mo, sin hambuok malaikat yaon, panabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hawak to bangin ikaw, timukbal sin pagtawagun salawat panabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin mamung sadyakaw, sin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, automatic in malaikat mamung para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin kubur niya, in sabuton ingan mo, iban ngan sin maas mo, mahinang nayat to saksi dakula, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ramikyan, sabuton tahinapusan, indain ha mga tanda, pangilahan sin kita, in pagguwal tala sa Allah Ta'ala, iban pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nagmanyatakan na wala na timuktub hatila, bang upamakunta, biubuhita in kasunnat-sunnatan, sin nabita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sarta, indain hasarayaw-rayaw na sunnat, amo in kabayta kato taniyo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amo na in sunnat piyo sa niya, hambuk sahabat niya, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, banda sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in kadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghish li ahadin faf'al, thumma qala li ya bunayya, wa dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya kaulong niya hambuk anakku, ya kau hambuk anakku, agisin Nabi Muhammad, bang mukagausi, bang mukagausan, in tiap-tiap adlaw mo ibansin makahapon mo, wayroon mapatubo mo, sakit pangatayan, doon papagkahimumano siya, wayroon mapatubo mo jangki, wayroon mapatubo mo igil, wayroon mapatubo mo guni-guni mangi, pahambok tay manghud mo mano siya, nando kaylo ibot kay mo hinangan ng pakaradyaan yadto. Ampa ako iyan sin Nabi Muhammad inaki sin Anas, tumtumayakaw anak ko, sabab in pakaradyaan bihadto, inyadto rin ha mga sunnat ko, inyadto rin ha mga pamandok ko, na tumtuma, hisiyo-siyo in biyuhi niya in sunnat ko, tanto tuod in kiaunan niya in siyayan, bunnal in lasan niya marikako, na ampahisiyo-siyo, in bunnal in lasan niya marikako, lundang panun ko siya, bunyog ko siya halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rin sa babiyad to mga palanggungan na muhaaga ma Islam, mura-murahan, pagtuyuan sin tiyap-tiyap syula ganding kato taniyo, in mga nasabot tapatumtum, magmanyatakan atawakan dumagbos at tiyap-tiyap ginhawabaran sin kita niyo, hasupaya maiyan na to, in kita niyo, matan na in paglasa na to pa Allah Ta'ala, iban pa Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa lisairil mu'minin, fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم